abafana ba Rayon Sport barishimye ku rwego rwo hejuru, abayobozi, igihugu muri rusange cyose kirashyushye nyuma yo gutsinda Gor Mahia yo muri Kenya. Gor Mahia yatsinze APR ibitego 5 ku munsi wa mbere bafunga irushanwa. Icyo gihe hari umukuru w'igihugu cy'u Rwanda utera inkunga iri rushanwa rya Sekafa Kagame Cup, akaba ari impamvu ryitwa Sekafa Kagame Cup. Ahesheje igihugu cyacu cy'u Rwanda intsinzi nziza, ishema. Rayon Sport itwaye iki gikombe nubwo biyisabye gutsinda uyu mukino, bikayisaba gukina iminota 130, akaba ari bwije kubona intsinzi. Yari yabonye intsinzi mu gice cya mbere aho yatsinze ku minota 27 igitego Kameni itsinda Gor Mahia, nuko basoza igice cya mbere ari igitego kimwe ku busa. Mu gice cya kabiri Gor Mahia irishyura igitego kimwe kuri kimwe ku minota 55 nibwo Gor Mahia yaje gutsinda igitego cyayo, nuko rero barakina hatsindwa igitego baza kucyanga. Umukino wakomeza uza kugera ku rwego iminota 90 yagenwe irangira, hajya indi minota 30. Uyu mukino witabwe n'abanyacyubahiro bakomeye, hari Minisitiri w'Intebe Dr. Nsengiyumva Justin, hari Minisitiri w'Ububanyi n'Amahanga, hari abayobozi muri minisiteri, hari abayobozi batandukanye. Stade yari iri full house, yari yuzuye, abafana 45 bose bari muri stade, imihanda yose abafana barishimye, baranezerewe ku rwego rudasanzwe. Iyi Rayon Sport itwaye iki gikombe, iyi Rayon Sport irimo abakinnyi ushaka kuvuga ko ari batatu bonyine bahoze muri equipe ya Rayon Sport, abandi bose ni bashya. Iyi Rayon Sport ifite umutoza Haringingo Francis uyihesheje gukina ndetse no gusezera Gor Mahia ku mukino wa nyuma, bakayitsinda ibitego 2 kuri kimwe bidasabye kujya muri penalty, nubwo bisabye gutsinda iminota 130. Ibi byose nta kintu cyabagejejeho, ni uguhangana, ni ukumenya ikipe bari gukina. Nyamara Gor Mahia yabonye uburyo bwinshi kuko yasatiraga cyane, ariko Rayon Sport yamenye uburyo umukino uri bukinwemo kugira ngo izibire Gor Mahia ntize kuba yabatsinda. Ko byaje kugenda batungurwa n'igitego cya mbere cyatsinzwe ku munota wa 27 gitsinzwe na Kameni. Nkuko mubibona kuri screen, amashusho ari kubihera, umukino wari mwiza ku rwego rudasanzwe, utabashije kureba wahombye, ariko nawe babashe kujya kuri stade wungutse cyane, n'abandi bawurebeye ku mateleviziyo kuri RTV bungutse ku rwego rwo hejuru. Iki gikombe cyaberaga mu Rwanda, Rayon Sport ijyanye igikombe cya kabiri kuko icya mbere kijyanye mu 1998, icya kabiri kijyanye 2026, iri kumwe n'umuyobozi wayo Murenzi Abdallah, umuyobozi w'agateganyo wa Rayon Sport. Iki gikombe ni ishema ku gihugu. Iki gikombe cyari kivugisha abantu benshi, ariko kuri iyi nshuro Rayon Sport yerekanye ko ari Rayon Sport. Wahoze ari umunyamakuru bitaga Ante wakoraga kuri Radio DC na Flash, yavuze ko Rayon Sport itazajyana iki gikombe, ariko bije kurangira ikijyanye. Yavuze ko nta makipe yo mu Rwanda ashobora kujyana iki gikombe cya Sekafa Kagame Cup. Yabivuze nyuma yuko APR itsinzwe ibitego 5 ku busa. Mu by'ukuri byari biteje inkeke, ariko Rayon Sport yitwaye neza, itsinzwe ibitego 2, ariko ugiye kubara nta mwenda w'igitego na kimwe ifite ku mikino yose yarayitsinze. Imikino yose yakinnye yarayitsinze. Yakinnye na Hilal itsinda igitego kimwe ku busa, ikina na Jamus itsinda ibitego 2 ku busa, ikina na n'iriya kipe ntabwo ndi kwibuka neza ko yitsinze ibitego 3 kuri kimwe. Ni igaragaza ko Rayon Sport itsinze Gor Mahia ibitego 2 kuri kimwe. Rayon Sport imeze neza, irubakitse, nubwo abakinnyi benshi batari bakirimo, nk'umuzamu wabo Olivier Kwizera atongereye amasezerano ngo bakomeze, ndetse n'abandi bakinnyi bagiye batandukanye. Ariko Dande Junior, umuzamu wa Rayon Sport ukomoka muri Cameroon ndetse na Cameroon, batanze umusanzu ukomeye muri iyi ekipe, bitumiye ekipe ifata iki gikombe cya Sekafa Kagame Cup ku nshuro yacyo ya kabiri, ku nshuro ya ekipe, ku nshuro ya kabiri. Rero ntari naba gera kure, ikindi gitego cya kabiri cyabonetse ku munota w'100 gitsindwa na Bizimana Daniel, cyatsinzwe n'ubita Daniel Muhoza Daniel. Iki gitego cyaje gishimangira ko
Rayon Sport noneho igiye gukina ifite ituze, ifite balance, ishobora kurwana no kutabona utuzwa ikindi gitego kugira ngo baze kuba batuma mu minota yari yasigaye iminota 20 kuko yarongeye iminota 30 ufashe iminota 30 kongera ku minota 90 bitubona ko ari iminota 120. Nyuma y'aho kigera hasigaye iminota 20 kugira ngo umukino ube warangira. Niko rero byaje kugenda Rayon Sport ikomeza kurwana yirwanaho cyane biza kurangira itatwaye iki gikombe nubwo APR FC itayihiriye, ariko Rayon Sport twirengeje iby'ubuke hagati ya APR na Rayon Sport iki gikombe gisigaye mu Rwanda. Iki gikombe gisigaye mu Rwanda gihesheje ishema igihugu cy'u Rwanda, gihesheje ishema kuba umukuru w'igihugu cy'u Rwanda yaremeye gushora amafaranga muri Sekafa Kagame Cup, akaba yihesheje ikaba ihesheje ikipe yacu ndetse n'igihugu cyacu cy'u Rwanda ishema. Rayon Sport itari mu kwezi kwa 9 mu ntangiriro z'ukwezi kwa 9 iza gukina muri Cameroon y'icana Panther. Iyi kipe bizaye gukina muri CAF Champions League. Icyo wakwitega niki? Rayon Sport iri mu bihe byiza bidasanzwe. Rayon Sport iri mu bihe byiza sinzi ukuntu nabibabwira, iri mu bihe byiza bidasanzwe. Abafana mu mujyi wa Kigali wose bahigabije n'uwabo, kuri stade Amahoro n'uwabo, i Remera umuhanda n'uwabo, nta wundi muntu wabonamo usibye umurego. Twirengagije by'ubukeba Rayon Sport ijyanye igikombe cyari cy'ingenzi usibye kuba ari kuri Rayon Sport ndetse n'igihugu cyacu igihesheje ishema. Abafana barishimye muri Rayon Sport, bagiye bavuga ngo ubundi abafana bishimye nta kintu bakwimye. Uyu munsi abakinnyi ba Rayon Sport barinze abafana gutaha uwabariyo. Mbega ishema, ni ishema ridasanzwe. Rayon Sport ijyanye iki gikombe cyayo cya kabiri. Reka turebe muri shampiyona izatanga umusanzu ukomeye cyangwa izatakaze gakomeye. Iyi shampiyona igiye kuza 2023-2024 Rayon Sport izigaragaza ku rwego rwo hejuru cyangwa Rayon Sport hazagaruka mu vurugu, dore ko yamaje gutorwa abayobozi hahita ibindi bintu bidasanzwe ku rwego runaka. Twirengagije amakuru avugwa hano hanze avuga ko Murenzi Abdallah ashobora kuzacirwa ekipe, hakabaho bodi zayoborwa na Murenzi. Ibyo ni ibivugwa n'abantu hanze, ntabwo tuzi ikigamijwe kuba Rayon Sport yajyana neza. Gusa kugeza uyu munsi njye nashima ko iyi ekipe yayoborwa na Murenzi Abdallah, ko na timu yose aho bafite aho bageze bakoze umurimo ukomeye. Sinzi niba mwibuka neza ko mu minsi yatambutse mbere y'uko bafata uyu mutoza hari Nyingo Francis, habaye vurugu, habaye intambara idasanzwe hagati y'abayobozi, hagati y'ama ekipe, hagati ya Kiyovu Sport ndetse na Rayon Sport. Mu gihe Kiyovu Sport yaregaga Rayon Sport ndetse na Haringo ko bajyanye umutoza atubahirije amasezerano bari baragiranye. Gusa biza kuba ngombwa nyine ko bumvikana amafaranga arishyurwa, umutoza aragenda. Nuko rero tugiye guhanga amaso Rayon Sport mu bihe bizaza muri CAF Champions League iragera mu matsinda. Ndababeshya, ni muri CAF Confederation Cup Rayon Sport izagera mu matsinda. Ese APR yo hari icyo yikosoyeho yizagera mu matsinda? Ibyo byose nibyo tugiye guhanga amaso mu gihe kizaza, ukareba ikipe iri buze kwerekana ko ikomeye kuri iki gihe. Ibi byose turaza kwihanga amaso, haba abafana ba APR, haba abafana ba Rayon Sport, haba n'abari netre. Mwese mukunda umupira, ariko umuntu akunda umupira ariko nta kipe n'imwe afana bitewe n'ibintu byinshi bigiye bitandukanye. Abo tugiye tuvugana akakubwira impamvu ye, akakubwira ati nenjoyinga kureba umupira gusa, ariko nta kindi kintu mba mbonamo ndi bukuremo cyo kuba unafana ikipe sinayifana. Ibyo byose akabyihora. Igihugu rero cyacu gesheje ishema na Rayon Sport itsinze Gor Mahia yo muri Kenya. Si nibyo gusa, abafana ba APR bishimiye ko ikipe yatsinze ibitego 5. Rayon Sport nubwo ari umukeba abashije kubatsindira akabajyana iki gikombe gitaye muri Kenya kikaguma mu Rwanda aho cyakinirwaga kuri iyo nshuro. Reka duhanga amaso ibizaza mu minsi imbere.